Abra radicals resurrection ebano na enwa yi na mada no yi wo kire me manye ani me na ayema keka keka bihia wan maka kire ewo mu a na me bu ani pa kakra bia no me wo wa na boy ba ko twe ne mre wo se oba so de me ko abrante ma me na ma me dan emu a na me hia asofo ope be ma no nti na ese me fo so na be ma ba na asofo gina onye easy mananti nkura asia bia story asofo be 40 na matete wo sofo ba je e ka chire sofo adanse mamini enipa ni bi na mo ekeka nsem be so mo tie the history of the church abra radicals resurrection ebano na enwa yi na mada no yi wo kire me manye ani me na ayema keka keka bihia wan maka kire ewo mu a na me bu ani pa kakra bia no me wo wa na boy ba ko twe ne mre wo se oba so de me ko abrante ma me na ma me dan emu a na me hia asofo ope be ma no nti na ese me fo so na be ma ba na asofo gina onye easy mananti nkura asia bia story asofo be 40 na matete wo sofo ba je e ka chire sofo adanse mamini enipa ni bi na mo ekeka nsem be so mo tie the history of the church abra radicals resurrection ebano na enwa yi na mada no yi wo kire me manye ani me na ayema keka keka bihia wan maka kire ewo mu a na me bu ani pa kakra bia no me wo wa na boy ba ko twe ne Memo bibia akwaba eba Jahbless TVGH so bobodia share video nama afoforo so entimi enye bi na omohwe video bi ene na me social media so a kasa efa resurrection power new generation asore ehom soft mami a soft boacha wenye baby ko ne yere video bi esekura se ono na start say somewhere 2017 mu say adance na sofo the yere no odebetu jo abontin say in fact ono ni kuno abre yi pa ewo asafo adwuma na omo ye no mu na Nyankopon adidua no so na asafo no ebesi mu eti utie die okan na ensem bebre na okekan edefa asafo no kwan a afa so a asafo no etumi be resurrection power and new generation yenko tie mesisi a me na ayema keka keka bihia wan maka kire me ma me sim kopa adwuma ye we every neighbor you are to me the kopa adwuma ye na mo na de gaba and I'm tisi me baby amedru bia ba ko mi mu kai na me di adase na metwe akrei ewo mu a na me bu ani pa kakra bia no erade say area house to house na me ko me ye wie ni pa bai me wo wa na boy ba ko twe ne mre wo se oba so de me ko na mbufu ye na ya na mbo bai se eni erade se me na mu nyina me niti if you say my kon be man na eti enti abranti esi oba so de on ma de na ope be ma ti kwa bia so ma be ma amen Rosa amen ensanka antimasi awo America ne ba ha papa nyame isramo papa samuso mi mu na ne ma me kra anti ase abrante ma me na ma me dan emu a na me hia asofo hallelujah na nye anya wale ne hia me oba adwuma na obi pese omre mu a osi ope be ma no nti na ese me fo so na be ma ba na sofo gina onye easy amen opena me ya konche no say ko ni akola me ni di yansuru nyame sa ya mompa ya sa nyame aye bi ene sofo kra ebo mpa ye teme amen na onyame frɛ enya easy abusua ba po enamfo po
Who are Apostle Abrabo in Sekikra? And then I catch him and maybe says, yes, Christo. And I catch him and said, you're a Jumana Wayano. Ojina, Komian Chem of Fafanam Fafa. Manantin Gracia be a story. I saw for bear 40 and I'm at it home. Amen. Suffer by a catch. Now, suffer your beer. Me, yes, I am you couldn't make a chamu. Me, any performance, I mean, I saw for an auntie. Now, suffer brand once. And also, yeah, dear, on your minim. Suffer brand once in my baby, or baby. Move the money on you. And the young hammer said, move it to them when I'm saying. So for any performance, I might also for. So for you, your brand once, papa. And found some of your bar, or you need your mommy. Or from Obama. Hallelujah. I rather can't say I'm brano. I'm a catcher and it's a soft sorry. Now, as a funo, I cannot know. Sorry, or sit down as them. And to be the pure water, say free gym name you are. Or the Tamun in them, now their body say, pa. Or I don't know, geez. I am so sorry, I force. Over now, no, besides one planet, Bible, no. Mr. Papa be a drew so better. I'm pass off by take a crack, and I read it in a baby stay. Amen. Now, Yabefiano, Yabefia say, Sophos Maggie says a matter quiet, Tiaba, I say. In any round about how so as I see, and to quiet cool as I see so. Yabana, I'm a conquana. Yabetra, no pa, I go see an Johnny Matiti Mokoi, but to Ben nine. Yamishan, I'm doing. No credit, around the way, now, Yaba say, now say, more than one hour. The cockatoo baby, because maybe I need your mano, me buno, me dono, my bubble so. Amen. Oh, no more tatita, suffers Maggie. Now the way area of for Casacasa, young con Mrs. Offo. I want she at a chimney near my city a quiet day. Now me to become far taxi. My name is Stretcherson. Namishrano. Ya buy na me say obai ma me enko sove baby ada ase ekọ no ya ba ha na ya tantan one am dim recall me free youth president na me so monko na monko siesie ho me ba o siesie a na about 3 o'clock e ko bo 4 ayi na me konya carpet abesa me gita kapre am free broche buy me wo dollars the ashe corner for me da ache. Me to tax the man around say, hey, now I'm not going to $2, no. Never cost second mame. Me typical because fear and go you $, no. Hallelujah. Go you scano $10,000. Now because it's sign. So for I don't say mamini anybody be nam can some. That's what we see the history of the church. Amen. I'm a sign. Now I'm the best say carpet. I know me tia na me carpet. Cause they go 5 o'clock. Kasua emu baby na mko na ko bi so me se so me enko. Oso be kumi me se nkum. Bese me enko. Oba na me se le uwi a de be so na wa jusika. No le ye. Na me se so chese so opoma de enti ono so yes scallop. Na amana da ha. Yes scallop kata amana no so. Ana ye koy. Ye kono ana mi ra yes ka chem say. Hey, when was second mami? Make sure.
Amen. Nampa Radia ye. I don't trouble in Nansia. Ni okunu sofo na hwe asori so na mo ye we amumu bi kasenti se mo che ezika Christ na de che cause mumu bi anu ya samra ni niam mo jeje mo yasa de che bi se ya na ye me yase wanu bebo medua enti mese metumfo se obesum nyame a kura wano anya akoto ade bi eso na yama wa yedin na wodi a obetimi aya aboa no ye boa oba ye obetu obi hello ma any of party am a pray and many of party so mami party me pray and you be a classmate ni eh I know them best the show to you enti me mami wu ye no say dem me su be right su me won tire me den manya sika aye osinya motre give you was on them o choosing verse this one I don't know so for better was my garden man. Eti kakra yitie efri Resurrection Power and New Generation Church ebrebe twemu na video we ebeto dwa na sofuma me no chire mu bibi se abra Nyankopon de asafo no beduru ye no ono na ebeduru no so na odidi na emu na ohun se o to sini because bebre enje se asafa oba adano edi enti ne bebre na emfo mo wonjimti ekoba ne se onkope bema bema no betumi aso mu na wetumi aye asafo djuma eno na akofa ye papa Reverend Anthony Buache a wonyi bibi ko no ode ne ba asafo no mu eno na kakra Yankopon edomo bedu sampempen so ye papa etumi ada ne benkum so no now reason te makofa sa video mi de betu dwa anasem be cheche mu eno se maame ne kasa no make reference bebre na ye papa Anthony Buache so na ogina ho no so yentumi kasa video ni ye editing ye video real and me so ma adwin san be sisu se ebia asem ne siye no na ebinum akofa video eda screen so anase kasafo no we so no ede abatotum se omode beye ebia bibi anase omode beye bibi a betumi akofa nsem de brede aba na mmom no omutwa video no side a Reverend Anthony Buache so ejina mu bia na o hwe ne yere wa dansia na odi no enti utumi hu se video no de kronjin a bibia eni ho a ekire se forgery anase enye ne kure. And now se papa no ne yere no obedi adanse no se papa no ne bonjo so a enkobe hu kwan bia obafa so obetumi astop no ena se ade a misusu se mema dwemu no misusu se ebia papa no kra ne yere no ene no susu hu wo edemo a enka ono so betumi ahunu se oh okay asem we na obeka na abontin and asem we na obeka na abontin dia and go ahead because me gidi se den time no ina oha bia ni omumu me pese ye hwe ne me bi wo ha ye papa efiri mu me nka ebusafo ya but I say social media so in some and nam chen na eba no wan hwe ne ya ye maame no side kofo be ka kire ne se ebia onye anase bim so be ka kire se ebia ye papa aye Reverend Anthony Buache wonyi bibi ko ono so ne se no side enye eniti na me ye sa video we aye analysis kakra e wo ho empenifo na ebuwe bi se bio obi tru kofia nkwa osun tru kofia owu etino wiase no obi ya bobo no yonkontin sa we edwale we ena sa we so edwale we tie ye maame ne nsem na wakana ye papa na oginawa otie pa ye se bia ne ye papa oni obi ye papa oginawa na oya blantia pe eye video a etwom dadadada ache what you say eye video a ache omo ye no asafodue mu ha na edom abape so pa ewo ho na ntokwa bie na omuntem enti aya danse ena sofo no bedi se ono ena Nyankopon de fa no so se asafo no embra ono ena Nyankopon de fa no so se resurrection asore no emedru na ye papa Reverend Anthony Buache ebeye ne ho kafo ena oyi asore de share no enti o kani na ye papa enmu anye hwe ye papa ne buemfu ye papa anye hwe enti uhu nenim na utumu se ne actions no menim se na
a hand say maame ne kasa dia I don't know but na maame no guso a o kasa na adepa kwa na ebon say ye maame no obi a sebi odeni adin yi pa enti ye papa so ayoye Reverend Anthony Boachi so ye nipa odaboko enti eye anamotu mu no ni enome bi so na de ni enome bi a yetekeshi no ye maame tumi de ni adin etumi gigina echire no pushi na ye papa so abetale echire na etumi ay kama enti enu na ye maame ede betu dwo abonten se eye aso ne bae no do nkofo ani agya so no na mmom no na omo mpese oba obedi omo so asof maame anase sofo eti bema be mu na Reverend Anthony Boachi so bae na onum preaching na osan bae na ho kafo no ena oyi neni ede share no eti na video bi betu dwa wo social media so a eye asafo no omo kan iska na maame no kɔ hɔ ekoye confusion bi a na enenum social media so trend wo pa se sebio maame no enome bi a sebio hu ehia eno na atwe ma adwene sisu se wiase obi nye ne bibi kwa obi ebe ne bibi no na woni se ntunti a onipa no oye ne bibi because utie ye papa wo hwe ye papa isi ye papa na osre gama enti video no side ni ye papa ogina obi na maame no kasa onso osre we sintira se enti bi ho a so ayade opeso okasa ana so react wo maame ne kasa na okana enka obafa mic no watumi apekwan we so e de etwa so but yen papa egina ho ma ne kasa edu baby no wo hwe video na comment bi by ye papa Reverend Anthony Boachi ka se maame ne ka kire papa ne se mami ndia dance no na mmom ne binum keka nsem bi won chen a ese me ma mu hu kwan a asafo no fa so a ebesi ho enti osan siki permission Reverend Anthony Boachi was say me pacho maame nto aso ndia dance no na binum won chen a omo keka nsem bi edefa asafo no a enum enti enu na ema sasem we beto dwa social media me so no ese ye kasa ho bibi because eyemu ne eyi chire ensem bi betumi nante wo social media wan hwe ye maame no ne side no so webusua e be kwa kofa nsem bebrede aba ye papa so side no so omu webusua no so be kwa kofa nsem bebrede aba enti asem we beda ho a video na abeto wo sisi ano a kire bibia aso no efri and mind you say asem no maame ne kana ogina wo kasa no ye papa anka bibia o ye papa wembie na no anka word ba kokra ogina ho na ohwe maame no maame ne kasa ewie ansana omo e de etwa minim program na omo ye de but maame no kasa ewie ansana enti ono kire se asafo no ne de Nyankopon na de fa no so na asafo no bae na ono ne mu akotete branches bibiri ansana ye papa ebum ye papa be mu no we yi ahye no ye papa so ye ba so according to no say okita $10,000 or the share asafo no mu de koto carpet na de om de share ase uti se waswete now aso na nyini ya fa some penifo ya fa elders ya fa deacons ya fa meku maami ya fa church elders church father ya che position in mu bia obi kura obe mu kura nche oni ma so den far by kura wetumi ebenya position e wasafo no mu me kakra me kire madwene no na oni bibia wasafo no mu no ye maame no ene papa no ene hya asafo no ase se bi ye maame kura ne ko nanim kura na ye papa beto no kura ye papa be ka ho no ene asafo no ko nanim enti obi owo onchen bia no maame ne sa make comment bi edu amama ya abone etie maame make comment bi say opeso ochirem se ne be ya omo te enche na omo keka nsam fa omo ene eyesofo Boachi ho no omo hu se enya omo level ene omo anase enya omo tipen ene papa no because of say omo ache abre ansana asafo no begina ho enti se ebedum mebi ene papa no ebeyare ebeda ho na se sika ye pam no ho bibi ye mpese ye maame no bekobu bia fa sebi o nso ye nipa eti oba acte na wotumi edi hu dwuma enti na enam so a videos bi ben na nti social media so a na amo kaza asama no edefa ho no na yenhwe video bi ne ensa yemre sisi enti de ye maame na oka no na ensa yemre sisi ewo de na oka no amen nampa erade aye anu tuamu yi ma mi hu yi nansia
ni okunu sofo na hwe asori so na mo the way amumu bi kasanti se mo che ezika kra isa de che cause mumu bi anu ya samra ni niam mo tete mo yasa de che bi se ya na ye me yase wanu bebo medua enti mese metumfo se obesum nyame a kura wano anya akoto ade bi eso na yama wa yedin na wodi a obetimi aya aboa no ye boa oba ye obetu obi hello ma any of party am pray and many of party so mami party me pray and you be a classmate ni eh I need them best of the show to you enti me mami wu ye no said them me su be right su me won tire me den manya sika aye osinya motre gedu utie ye mame ne nsem ya okano there's no doubt over the okano anything na me fa video ya ye pese kasa ho no eti utie dia mame no ne nsem a okan edifa asafo no a utie se ono na ohye asafo no ase edi bedu pempen so asafo no edu na obeduru ye no na kakran nukum be so no mu a now yen hwa de bi se wote asafo ana se wa bie asafo na asafo no enyini na ebedum de binu na empinifo na nkasa obefa omo mu no ebinum be soleti out there in fact entwa yi na miminim amo asam mu yi but upon sa videos ebeto jo social media ene nsem ane nanti social media na nkofo keka won nsem na de bebre no eno ne na ama ma atwe ma adwene si so se sa video ya beto jo social media de esem kasa ho na yehu kwan a ebefa so a sa ensam na edenam social media na se ensam na ekoko social media no yetumi yi sa asem na ede free ho na asore no beto ho no so far omo TV stations omo wo no mebre a omo aye last time ye di papa no nkomo no me ye ti papa no nsem se no a transport owner and our cars bebre eti bigidi se on so tonton ne cars na be support asore no video atwemu da but asem we ne besi no na yekohu sa video we wo social media so a yema ye ka ho asem no enti ade a eye omumienu we sika kakra na asafo no nyine but esan se ono ye oba ne nti no akwa behind upon sa asem na beto dwa no ye papa entumi anka ho hwe ya nte se ye papa betumi ama comment bia enti eno no beto dwa wo social media no na ekire se asafo no se na asafo no na esi eko anase se na asafo no esitie tatada ansa na eba we de abeto so ene utie ensama na ekokoso ewo ho a ye mami ebe ko asori dem obebi obo kan sika ko gina ko kontokwa na ade ma na ka se man nhwe sika so na fasin asori penifo no entwini from papa ne kasa bebre ansana sebio orto na nanom o ensiedo na we na ama ensem bebre aba ewo saa ne video ne nsem abeka ewo social media ho no penifo no bubu se techema de empro da nti wo ka asem bia di 10 years kura da ho a etwen nti eno na enam so a eye saa ensem ya enenam social media no yeso ya ekunchire bia yeso de aba na de ba somo ewo Jahbless TVGH so no nti ye papa de okọ but ye pese Ghana fo hu ni se asono no anasa asafo no ye maame no se ono anenum turo se nam no so en asole ma bebre ho a ogina ho a na omoka okasa asam de kire omo in front of asole ma nanim ho eti there's no doubt and say bibie nu esi kwan se ye papa Reverend Anthony Kojo Boache eso entumi anke bibia wo de na ne yere gina ho no ekeka no netumi si se ne kre se ne yere na ede asafo no ehya ase and osaka bibi se papa no kra no nheda nim niame o anu no osole ahomachi no afren papa sole no bompa ye no ha no no tete no ono kultumi da kultumi ne nsu enwunu kra tumi de begu no so etumi hana to extent say papa no betumi akenten ho ewo nyamesom ni edwuma na omo pasa ye de omo ye no eti eyade a ono no hunu se papa no kan ho a
ɛbɛboa no ɛnti ɛna ama ɛyɛ Reverend no Kojo Boache ɛbɛwura mu a ɛkɔyɛ sɛ adwuma no ɛbɛkɔ n'anim nti wei ɛyɛ nsɛm a na ɛnenam social media yɛnsa aka bi a yɛde ɛbrɛ mu sɛ munye bi na muntie na yɛhu deɛ ɛkɔ so yɛbɛ asɔre no so ɛkɔ so yɛ maame yɛnim so far in fact ɛyɛ no kura da papa ne firi mu no kura mpo no sɛbio yɛsɛ wo ne wo na ba kura nka yɛma no do ɔkɔ yɛpagya no hwe fam a woyɛ mbɛhyew nti papa maame no tee sɛ papa no firi mu no ɛndeɛ bebree but so far yɛnyante da yɛbɛpa no yɛbɛyɛ no yie nti da biara yɛbɛte ɛho nsɛm biara no yɛbɛbɔ mmɔden sɛ yɛbɛma mo nso ma so ate bi na mo ehu deɛ ɛkɔ ɛwɔ yɛbɛpa na yie no ase so far yɛnyante ho bibiara nti video wi ɛne nam social media analysis ɛne yɛyɛ wɔ ho ɛti no woba ɛna wɔhwɛ video na wotumi de comment so ɛde aba na wakyerɛ wadwen hwɛ wohwɛ video side say a yɛbɛpa na ogina hɔ no na maame ne ɛka sɛ si nti yɛbɛpa entumi anka bibiara deɛ letumi silence means consent nti no sɛ asafo mpanimfoɔ no bi bɛti ase a anasɛ ɔmo ehu a ɔmo ne maame ne ntena ase na ɔmo ne maame ne nkasa because sɛbio di mpanimfoɔ no ebu bi sɛ de wapotɔ ma na afe no onti sɛ ɔde bom do mu nyinaa nyɛ japadeɛ wɔ mu na adeɛ but sɛ maame na sacrifice ma asafo no etumi gyina na papa no so abɔ ne kyi dɔm a agye di sɛ bibiara betumi ayɛ kama ɛwɔ Nyankopɔn edin mu nti ha ɛna yɛde mu besi na bibiara etumi ayɛ kama yɛnsa entie asam no ebiem na yɛmfa ensi ɛdam ase oyi wo kyerɛ me manye ani me na ayɛ makeka keka bihia wan maka kyerɛ me ma me sɛ kɔpa adwuma yɛ we every never you are to me the kɔpa adwuma yɛ na mo na de gaba and I'm tisi me baby a medru bia ba no mu kan na me di adase na metwe akrei o mo a na me bu anipa kakra bia no hallelujah na yeye anya wanye ne hia me o ba adwuma na obi pese omre mu a osi ope be ma no nti na ese me fo so na be ma ba na so fu gina nye easy amen opena me ya konche no say ko ni akola me ni di yansuru nyame sa ya mompa ya sa nyame ya bi ene so fu kra ebo mpa ye cheme amen na onyame frɛ enya ize abusua ba po enamfo po wo wa ha na ekoso abrabo nseki kra ene na me ka che me ma bi se ka Yesu Kristo wa ha nka me ka che ne se dio adwuma na wa ye no ogina ko mi enchem no fafa na mfafa mananti nkura ase abiabia story asofo be 40 ena matete wo amen o sofo baji e ka chire na sofo yo obi a me nya se wo yemi kru na me ka chire mo me any performance am ni asofo anante na sofo brand ho ase ana osua de onye minim sofo brand ho ase ma ko e bia oba bia mo de mo nya ni yo enti ya na ha me se mo biti dem na mo se chinchin sofo any performance am ya sofo sofo yo obi obrand ho ase papa enfa ho sam yo oba o de ani de ma me o from oba hima hallelujah Everybody can say I'm rano. I'm a catcher and it's a soft sorry. Now, as a